Yaphinda kunibingelela bazalwane egameni likaJesu. Ake sikhuleke baba, sesiyabonga babusise manje besezwa izwi lakho. Amen. Bazalwane, ngiyanibingelela kwindawo ngendawo umhlabeni wonke lapho eningizwa khona. Ngiyathanda bazalwane, namuhla ekuseni nje sike sibuke nanti izwi likaBaba uNkulunkulu encwadini kaGenesis chapter 2 bazalwane. Genesis chapter 2 bazalwane bami engithanda, uGenesis chapter 3, yebo, uvesi engithanda ukuba silibheke bazalwane bami, uvesi 11, yebo. Lithi lelizwi uma silifunda namuhla fundeka nje: uNkulunkulu wayesethi, ngubani owakutshela ukuthi uhambaze na? Ingabe udlile yini ezithelweni zomuthi engakuyala ukuba ungadli kuzo na? Umuntu wayesethi, iphutha lowesifazane owanginika yena ukuthi abe nami, manje-ke ungiphile nami ngase ngiyadla izithelo zomuthi. Nansi indaba mlaleli engithanda siyibuke namuhla, indaba kaNkulunkulu. uNkulunkulu wakhela umsizi u-Adamu. Mayemakhela umsizi, kodwa akamakhela umsizi okwileveli yakhe yokucabanga, akamakhela umsizi okwileveli yakhe yokubona izinto, yokulalela uNkulunkulu. Makhelwa umsizi okwistandard. Yebo mlaleli, u-Adamu umenza uNkulunkulu abe yena kwileveli, yabona, u-Adamu yena kwileveli ephezulu, u-Eva yena ukwistandard. So-ke manje uma-ke lithi iBhayibheli ngenye ilanga kwenzeka kowesifazane wayithola esekhuluma nenyoka. Mayikhuluma nenyoka bazalwane, ekhuluma nenyoka, so wafika lapho adla khona emthini ekhohliswe inyoka. Usenika indoda yakhe ukuthi naye mayidle ngoba nawe usedlile. Manje-ke uma uNkulunkulu ubafica sebesendaweni engafanele, usebenqunu, uthi-ke uNkulunkulu, Adamu kuphi na? Uthi, Nkosi, ngilapha, ngizwile izwi lakho lingibiza, ngase ngiyesaba ngoba ngihambaza. uNkulunkulu uyakhathazeka-ke, uthi, ngubani owakutshela ukuthi uhambaze? Ngabe udlile yini emthini engakutshela ukuthi ungadli kuwo? Uthi lo wesilisa u-Adamu, uthi, kuyiphutha lo wesifazane owanginika yena ukuthi abe nami. Unginikile izithelo zomuthi ngase ngiyadla. Manje-ke uma esho kanje u-Adamu, uNkulunkulu akasamphenduli kule ndaba. Usebuza owesifazane ukuthi ikwenzeleni lokhu, nawe ukhomba inyoka. Kodwa u-Adamu wabona ukuthi kahle kahle uyu uNkulunkulu uye wamenza u-Adamu wangabibikho kwileveli umenze u-Eva wangabibikho kwileveli lika-Adamu ngokucabanga nangokubona izinto. Manje-ke lokhu-ke sekudala-ke manje ukuthi u-Eva athumbe lo wesilisa ukuba badle emthini athe uNkulunkulu bangadli kuwo, naye bethunjwe inyoka. Manje-ke uNkulunkulu akakuphenduli lokho. uNkulunkulu njalo uma abantu ebashadisa, akabashadisi babe namandla bonke. Kube khona onamandla, kube khona ongenawo amandla, futhi akababeki kwileveli eyodwa, cha. Omunye umbeka kwistandard, omunye mbeke kwileveli. Ngakho-ke leyo nto-ke bazalwane uNkulunkulu uyayenza, kodwa akakwazi uNkulunkulu ukuthi ashadise abantu abakwileveli eyodwa, cha. Ubenza babe omunye bekwileveli, omunye bekwistandard. Njengalapha nje ku-Adamu no-Eva emshadweni wabo, ubaba wayekwileveli ephezulu kaNkulunkulu, kanti umama yena wayekwistandard. Yingakho-ke engazange kube khona ukulalela kumama adle lapha emthini. Kodwa-ke lokho u-Eva yena akuyona iphutha lakhe, kwenza uNkulunkulu ukuthi u-Adamu ethe ekwileveli ephezulu ashadiswe nomuntu wesifazane okwistandard esiphansi. uNkulunkulu akabahlalisi ndawonye noma akabenzi baganane abantu abakwileveli ephezulu, cha. Ma u-strong wena ekholweni uzokunika owesifazane nje okwistandard. uNkulunkulu indlela naye uNkulunkulu enza ngayo izinto leyo. Ngakho kwesinye isikhathi kuyenza lokhu ukuthi eminye imishado igcine isibhidlika, kube singathi usathana
kanti akusiyo usathane. Ngesinye isikhathi ungabona umkakho kube sengathi akusiyo umkakho lo, kanti wuye. uNkulunkulu akakuniki umuntu okwileveli lakho lokukholwa mawukholwa noma ekugcobile, ukunika umuntu ongaphansi kwale leveli lakho lokukholwa noma kwistandard, ukunika umuntu ongayiboni izinto ngendlela wena oyibona ngayo. Kodwa uNkulunkulu kwenza kanjalo nje, wenzela uma yakhe umndeni, akawakhi ngabantu abastrong bonke, akawakhi umndeni uNkulunkulu ngabantu abayibona izinto ngendlela efanayo, kodwa futhi yena uNkulunkulu uyafuna emndenini sibe munye, kube nokuzwana. Ngesinye isikhathi ungacabanga ukuthi ayi kusho ukuthi akuyena umkami, kanti uye ngampela, uye umama wengane zakhe. Indlela uNkulunkulu enza ngayo izinto ayifani neyabantu. uNkulunkulu mlaleli ubenza ukuthi abantu abanemiqondo engafani baganane. Khona into eyishiwa abantu besiZulu bethi inkunzi embili ayihlalelani, inkunzi embili ayihlalelani. Uyabona uma uNkulunkulu engathatha umuntu ohlakaniphile amhlanganise nomuntu ohlakaniphile kwakhe umuzi ngeke kulunge. Uyabona uma uNkulunkulu engathatha umuntu onamandla emhlanganise nomuntu onamandla ethi mabakho umuzi ngeke kulunge. Futhi kube khona okwistandard, kube khona okuyilevel, kodwa manje lo okuyilevel mlaleli kubiza ukuthi abekezelele lo okwistandard. Uyicebo nje likaNkulunkulu. Adam wayibona lento ukuthi cha, uNkulunkulu ungiphile umuntu ukuthi abe umsizi wami, kodwa lo muntu angiphena akekho kwilevel engikulo mina, ulapha kwistandard. Manje ingakho kudaleka le mess. Manje abantu abaningi abakwazi lokho. Uyithola umuntu esethi hayi kusho ukuthi angibonanga kahle, kusho ukuthi angithandazanga kahle ukuthi lo abe umkami, kanti uyimpela wathandaza kahle. Ngeke uNkulunkulu uma ekuphila ukwazi ukuthi uzokupha umuntu onokwazi ukufana nokwakho, uma ekuphila ukukholwa uzokupha umuntu oseqophelo lokukholwa kwakho. Akwenzeki. Kwesinye isikhathi kuba nomdonsiswano-ke, kube nomdonsiswano, kodwa kuyakufuna ukuthi wena okwileveli ephezulu ukubone lokhu, umsize lokhu istandard, umkhulekele, umbone futhi uma esezothunjwa engakathunjwa, umkhulekele umama wezingane zakho. Lokhu kwenziwa uNkulunkulu. Uma futhi uthi uyamlahla uyofuna umuntu okwistandard okwilevel lakho, ngeke umthole. uNkulunkulu akakuniki unkosikazi okwilevel lakho, cha, uzokunika nje umuntu nje okwistandard. Yebo, lesi ongekho wena kusona, kodwa kubiza ukuthi-ke manje kube nokuzwana, kube nokuvikeleka. Uyabona iphutha lika-Adamu ukuthi athunjwe umama, yena engaboni u-Adamu, iphutha lakhe-ke lelo. Kodwa lokhu ukuthi babe kumazinga angafani kwenziwa uNkulunkulu ngamabomu. Leyo nto iyayisusa-ke leyo nto umsindo. Abanye bagcine sebedivozana, gcine sekunokwahlukana, kanti asikho isidingo salokho. Ethi uthathe omunye eyitshela ukuthi uzothola umuntu weleveli lakhe, ngeke umthole. uNkulunkulu akakuniki umuntu ozogana kwileveli lakho. Uma ugcotshiwe uzokunika nje umuntu ophakathi nendawo nje. Ngifuna ukuthi-ke bazalwane, ukusebenza kaNkulunkulu mayakho umndeni akufani nokusebenza kwabantu. Ngesinye isikhathi abantu bona bayashada abantu emasontweni, kuthiwa abashadani ngoba bafanelana. Cha, kuyi ngokufanelana la. Bashadiswa abanye ngokuthi abanye bafundile, akuyi kanjalo. Kuya ngokuthi lowo muntu uNkulunkulu akukhethele yena uyileni ubambo lwakho. Uma wena umlahla uma wengane zakho uyofuna ocabanga ukuthi ungcono kunaye, ngeke umthole. Thatha yena lo kustandard, wena ube kwilevel. uNkulunkulu kwenze ngesimabomu ukuthi abantu abashadileyo bengabibikho kwilevel eyodwa, bangaboni izinto ngendlela efanayo, bayibone ngendlela engafani. Kodwa uNkulunkulu uyabiza ukuthi wena njengobaba wekhaya, uNkulunkulu ukupha amandla ukuthi umanage ikhaya. Kunjalo kungabibikho umsindo. uNkulunkulu ucebo lakho ukuthi akhe imndeni ingabibikho kumaleveli afanayo. Ake sikhuleke baba, sesiyabonga baba usise manje sebelizwile izwi lakho ngegama likaJesu, amen.